Bog Pero, imam jedno pitanje. Ja bi napravio povrat poreza, ali ljudi su mi rekli ako ga jednom napraviš da ga moraš raditi svake godine, jel to istina? Bog drago, poštovanje. Znači, nije to istina, ja ću ti objasniti zašto u iduće 2 točke. Razlozi zašto se mora predati povrat poreza, prijava za povrat poreza su A, znači štojer klasa 3.5 ili B, ako imate štojer klasu 4.4 ili jedinica, ali ste imali od države naknade, kao Arbeitslosengeld, Krankengeld i tako te stvari. Znači, pod broj 2, nismo primorni, ne trebamo predati prijavu poreza, ali se isplati. Zašto se isplati? Imamo odvojeni život, vožnja na posao 20 km ili radimo kao špringer, znači 2 mjeseca na jednom mjestu, pa 2 mjeseca na drugom i tako dalje i tako dalje. Dijete studira u Beogradu, u Zagrebu, Sarajevu, šta ti ja znam. Uzdržavanje roditelja, imali smo neke zube od 3-4 tisuće eura, sahrane i tako dalje. Ajde, hvala ti puno na odgovoru. Ako želite napraviti povrat poreza, najbolje dodajte na moju stranicu i tamo imate lijepo link za napraviti povrat poreza na našem jeziku.